Assalamualaikum malina sүйүүчүлөр. Мына бүгүн сиздерге Polko малинасына тумба жасоону чечтим бүгүн. 2 метр лист алып келдим, түзөлүү лист. Листи мындай кылып ийип алдым. Ушундай кылып 1 метр лист, туурасы узундугу 2 метр. 4 ушундай түштү. 1 2 3 4 düştü. Oturganlar şunday sistemle yiyip cesadık. Bu şunday listi cesadık yiyip uzunluğu 2 metre, tuğrası 1 metrelik list. Bolgonu 800 son.